Kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa mbere 2025, ibinyamakuru byandika titire zahindutse. Abenshi nyine barimo kugaruka uko byifashe nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma. Ni ibintu byasaga n'ibigoranye dore y'uko abenshi bavugaga ko M23 idafite ubushobozi bwo kuba yafata Goma. Kuri ubu ngubu rero ambasade y'u Rwanda muri Congo yamaze guhagarika imirimo yayo. Impunzi nyinshi urujya n'uruza bose bari kwerekeza mu Rwanda. Yaba abasirikare bashyize hasi imbunda, ni ukuvuga nyine abasirikare bo muri Congo bavuze ko batakishoboreye guhangana n'umutwe wa 23, bakiza amagara yabo bishyikiriza ingabo z'u Rwanda. Kuri ubu rero urugamba rukomeje gukomera. Perezida Tshisekedi nawe akomeje gutera utwatsi ubutumire bwa Perezida William Ruto wa Kenya bwo kwitabira inama idasanzwe ya EAC yiteganyijwe kubera nyine hariya i Dar es Salaam muri Tanzania, higwa ku kibazo cy'intambara M23. Perezida wa Kenya William Ruto akaba n'umuyobozi wa EAC yatangaje ko yegeranye ibiganiro na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa bigaruka ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Congo. Perezida Macron ngo yamusezeranyije ko igihugu cye cyiteguye gutanga inkunga mu bikorwa byo gukemura ibi bibazo ndetse no gushyigikira Kenya mu bindi bikorwa by'amahoro muri Somalia ndetse na Sudani y'Epfo n'iya Ruguru. Ibibazo bikomeje kuba rwose byinshi kandi ibintu bikomeje kuba bibi cyane hariya muri Congo, dore ko abakongomani benshi bari kwiruka bagahunga. Abakongomani basanzwe n'ubundi ari abarwana urugamba, nabo barimo kuvuga yuko barimo gukiza amagara yabo. Abaturage bo mu mujyi wa Goma nabo rwose ibintu ni byose barishimye cyane, bari kwakirana yombi ingabo za M23. Abaturage bo mu mujyi wa Gisenyi kubera imirwano ihegereye iri kubera muri Congo, bamwe bahungiye mu duce tw'Amaboko, Pfunda na Rugerero, barimo guhunga imirwano ikomeye cyane. Ikindi ni uko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yatangaje ko abaturage 5 b'u Rwanda bahitanywe n'ibisasu byagiye byitura ku butaka bw'u Rwanda biturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikindi ni uko abandi 30 bakomeretse. Ibintu rero bikomeje gufata indi sura dore yuko bisi nazo zitwaye icyiciro cya mbere cy'abakozi ba Loni n'imiryango yabo bamaze kugera kuri Pele Stadium, aho bari guhunga imirwano bavuye i Goma, bahunga intambara iri guhuza uyu mutwe wa 23 na FARDC. Abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda barindiye umutekano abasirikare ba RDC bahunze urugamba. Bose bari kuvuga yuko Tshisekedi ngo yananiwe byose, ngo kugeza ubwo ingabo za M23 zifata Goma, ngo rwose yarananiwe kandi yaratsinzwe. Mu karere ka Rubavu hakomeje kumvikana urusasu rw'imbunda, nyine urusaku rw'imbunda ntoya ndetse n'inini ruturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko n'ibisasu biri kugwa ku butaka bw'u Rwanda. Ntabikubwiye bimaze guhitana abagera kuri 5. Ibi ngibi rwose ni ibibazo cyane. Leta ya Congo yashyizeho amabwiriza agenewe nyine abaturage batuye i Goma. Aya mabwiriza se yo wavuga ko ashingiye kuki? Ko bamaze kwamburwa uyu mujyi wose. Leta ya Congo nyuma yo kwamburwa umujyi wa Goma, kugeza ubu ngubu ukaba uri kugenzurwa na M23 5/5. Bashyizeho amabwiriza agomba kugenga ibi byose, agomba kugenga uburyo abaturage bakiri muri Goma bagomba kwitwara. Leta ya Congo yarananiwe mu buryo bugaragara.
kugeza ubwo inaniwe kwikura mu bibazo yikururiye. Ndaje nkubwire rero amabwiriza adasanzwe yashyiriweho abaturage bakiri muri Goma, ariko hagati aho umuvugizi wa leta Repubulika na Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko guma mu rugo ku baturage ba Goma, avuga ko ingabo za FARDC zikomeje guhangana na M23 mu mujyi wa Goma. Yasabye abaturage ba RDC kutajya mu bikorwa bitandukanye, avuga ko nyine bagomba kubarindira umutekano paka ibikorwa by'ubusahuzi no kwirinda ibiri kuvugwa. Ibyo byose Patrick Muyaya yabisabye abatuye Goma, ababwira ko bagomba kwirinda gusahura, dore ko barusahurira mu nduru nabo biteguye rwose. Ibintu bikomeje kuba bibi hariya i Goma rwose. Nkubwire yuko byinshi cyane tugiye kubigarukaho mu kanya, aho tugiye kugaruka n'ubundi ku byo guverinoma ya Kongo yasabye abaturage bari hariya i Goma. Ni byashyizweho umukono na Patrick Muyaya, aho yabishyize ku rukuta rwe rwa X. Imana akomeze kubana nawe.